Hakajingiat kapor kabasa sa tang dagitayo banpoy ka election MDC siya ki Artli ki Autonomous District Council kata ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jainte Hills Autonomous District Council kapanlong hak arpoy tarik urempang arja arpusan ki kertong na ki sengsan hima bat ki bamut banya aireng klamsang ru kilai bon kam haki constituency baper banya lap bat kro ikipat ba ban ai jing kersani ki. Haka Henry Trigo Kola Lengkot Arja Arpusan Way Nagbapan Krep Bani Aireng Haka Election MDC Shaka HADC na Soringham Constituency U Dr. Osa P. Smithson Jirwaru Ulapen Banapat Ba Ringkat Karai Ki Nong Kersan Bat Nong Elam Jong U Haka Jingalang Hamauring Keneng Banya Kunbet Yakadika Election Klam Dapan Tiket Nakanugunugo Sengsan Hima U Dr. O.S. Jerwa Udairu Ubalay Kun Lightly ki election MLA kata House Nam Arajar Pra Naka Kun Nyotrap National Awakening Movement na Soringham MLA Constituency House Nam Arajar Katlay Kumukurtong Klamseng na Mauring Keneng MLA Constituency Bat Kumjo House Nam Arajar Arpulay Naka United Democratic Party Hindray Uklampoy Shakatong Kani karay kadday kasiyan kabaningkong Baw Dr. O.S. Jerwa Banya Kun Yaka Election MDC U Dr. O.S. Jerwa Uloong bakadan kamha banyakran yaka an kentiap seng council namar layu ibun teliki executive committee baper wat tangha kawai kasamay kani kapendeko yaka rukom trikam kawai kajing deko yung mga inga po disusul kalong kajing bomdan kata kaan kentiap seng ka anti defection law da kajing bomdan jong gitu kamut ka kini ki isi ki mahaban nek namar bagi teng ki MDC ki pet nang ni satai tangha kani ka house man kanir kali iki ban hadu likely ki isi sansnam likely kamut we yo adu tengkong ba tien nang tuiwan sebab kita temen kani sebab pengiat te lai ngot ki isi am haka sansnam ki don lagi snam ba kam mensuali te don bayne tang ru benai don bayne tang si lai benai te katu ka thot bai ka jing trekam jong ka isi te ka jing angnot jong hi kalong balada nyapo yang tai kamut nyelek kat bala ba Ini ban pendikna bakendan ke isi ke baskem ke benek borok sansnam bakin yok ban sakri ban trai bahan nam taki jemunto jongka jingtemu ke jing angnot jongka dis konsul nam taban penek pensa ai kini ki custom ya ke bak ka bor jong susul ke ban trai na kamta katkum ka riti sensar mungkin abu ka six schedule jong constitution jong dari India nomor lada ki isi komuniki klaim sibuk isi ke barem kalasyam ya kowe karai mut ya marai kowe ka bel tang katu ke isi ka klaim na kawan ke isi bentang mai kani isi bentang mai ko ang baem kani kambyang katu ke deko sibun ha ki babon ki kam ki sakut na kata jing pam scam ki isi te ngi kimil inte bang ang not ba ki kini ki MDC la de ki ban job kani kasien menta kindon kata ka jing scam ko jing mut bala don either pidon be sabar borok sansnem na pidon no sapok ka isi borok sansnem kana makandon ke isi nomor hak demokrasi hingi dong kami ka person ko baklan ni dong kami ka jusiri ko baklan da ka klan borok alyang katahi kan long ka jing to ya ka long borok sia don di jusiri mendon person so baklan kamon kan kata bahaya ka performance jong ka isi kum kalong mentala da ka government ka central government kampat wan rakyat to ka amendment jong ka schedule ti lada ngi apa ye kata yang trengin hab iban ye form kawe delegation ngin dan ko komite bangin let ban bot kat pa sa central government ba dolong kat bala uweng na ikani kana ba nginyo mansna sya kita ki an jaman long bakanum don ban ya overlap na ni bakane ka sarkar kanum la mantik henry kumbalong mentahi ka justru konsul kala asulong betang kum kawe na ki department kelaman jongka government kanu ka baki bill la niki bills bagi pas na po dis konsul hab banyak sa dis konsul affair nang tu kan sapa su governor hikat kum jing i jonga te mdong kam le sa dis konsul district council department direct by su governor nai concern kan ko to ka bill balay man hab bandel su government kan nang examine ko to nang tu kan sapa sa nga perkat balada don kalenti kam ka banyak kawe pada ka mga hi kolong ba ya ka funding jong dis konsul either nginya hab banyak kun baka deban one o ka direct funding dan kamuan direct funding amot ya ki funding jong ka government jong ka dis konsul kamot hab one limba ka government kan saya sa konsul katul ko ma tinang ta ikani ka iki royalty katuki iki revenue baka government ka collect hab banyak sam ko government katur boleh ba banyak sam Pingang omba ya katur kamot hab ka day ka revenue baka collect ka dis konsul ai ba ka dis konsul kan boleh nya sam ka state government kita jadi mana otonom kata ka kentir autonomous ong kado na lada ngimla banweng yang tu ka paragraph tu kamut autonomous kamut sensar dalade yalade di haw no kata sensar dalade la di kum makalong mentar kam dan ra haban ya bilim pa ko government mi biki tentang government ki omalada ka
District Council kamyo hiki beri kepada don jingejan baka government mut kenum la kan jenjar ki menteri nomor baka don ketu kaparat wolf kalong duko bahaya ke District Council bantar kam kata kalong ke jing i jonga kan Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya